Thata nili nang li tumafan Voreng Awarsai la so a video se na wan pilo la pen Voreng Awarsai bang non het jong se notification mate advertisement paklang pon iklang la pen a recruitment amen mate Voreng Awarsai amen bang ki Indian Post Recruitment 2022 lo la pen vacancy bang ingsi kali hini kali ke thom dali 98,032 an a post vacancy do la pen la banke all India lo la all India la so vacancy la si thak thai po district in along ta la sinale tum klardak ban kachini afan la so video banale tum kicheng pen kijudan lang igon la la pole nale tum da klardak alam chini pon ikpo la pen nilimen la ke Avinas Teron la pen non ke lang bom la banke nale tum chini iglo Karbi Teach 2.0 YouTube channel la pen LABANGSO channel long subscribe igon alitum la pen adung het bela janda dui dakan alitum berpon igder non la si pada depin pen chithan polanang la so Voreng Awarsai APHUTHAK bang la pen giveaway result bang nili asap so apor ka chitonte joine masi nonta ni result bang piklang thek that lang kasi chonghong ik chen non result bang klang da prang po la pen nang litum ta la son le nang ching hon nang support non la lo pulte morne si bangke nang litum la bangso channel ta bang son do 50 60 do 100k do lan bange ledun pon nang litum nang support nang ching hon pulote tangte chethan polo nang Voreng Awarsai APHUTHAK le la sinang litum lang igon lapen thiek pen nili nangli tum hanang than ponik po mate na piklang ponik po klarda galam bangke lapen nangli tum ta video bang nangli tum lang ik thorna la lapul nangli tum dak klarda alam chini ikpo na sipada depen pen langdam lonang mate chithan nam lonang apransinal itum post amen dak thek ponlong po Indian Post Office Recruitment 2022 lo labang overview mate nili la so a website long wang pen nangli tum hanang piklang ikpo jongsin nangli tum ta langdami pulte la so video description along details saling long la so link no nani tum biar igol la penali tum ta dak lang long ikpo mate thek long ikpo la pen advertisement ta alota nili na piklang ikpo video ang bong molom kolte kijut molom nili na piklang pon ikpo la pen jethan dam lo na aprang si dak Indian Post Recruitment bang 2022 lo la pen organization bang nali tum dak thek ponlong po Indian Post lo mate India Post la pen post bang dak postman do la pen mail guard do la pen MTS do la ke thom do post bangke la pen vacancies bang dak theklo 98,083 ando dak nali tum klar dak pen thek ponlong po vacancies 98,083 la pen category bang nali tum dak thek ponlong po government job lo la pen application mode bang dak online se nali tum apply nang po la pen selection process bang dak merit basis se nali dak select pon po la pen job location bang 20 circles around nation mate India arlo 23 district an bangke so a job bang thakpo la pen jong sinali tum langdami pulte Indian post gov.in so dim nali tum homri dam igo dakan nali tum details bang long ikpo la pen dak take to la son no la pen nili dak nang piklang pon thupon nali tum pon la pen important dates abang dak chithan polona nali tum dak thek ponoi important dates bang dak August la so chiklo molam bang requirement bang release lo date bang release lo la so chiklo si la pen non bang online registration mata start telang la start daprang po mo chiklo molam nang litum apply long po mate dak date bang nang litum dak non ko bang tok telang mate ene la son advertise si picture lang la pen last date dak tok pon pelang la pen fee ta dak tok pon pelang stame la so post bang non do elo mate klang elo ye la la pen jong se update mo wang thu pele nali tum so channel long thek pon long polas nali tum bang so channel long nali tum subscribe ikon la pen notification la kilong ye phan la bell arjan ta doi dak nali tum berik denon la pen madu abang phu abang phile ning hang pustame nali tum chithik bom se kimelo document sai hui la pen update long den nali tum apply dun fit milo la pen kicheng hot si apply dun ang pol haya hormu bangke mo apit polo de phodun de dat ta thegi athima dak
minute afai bang do pick la 98,000 ne thang dali la all India long si ki thak thi pot asi prabjin pe nali tum jong si apply adet nili long lo pung nali tum chini kola pen tham pon na pen Indian Post Requirement Vacancy 2022 post which bang lang nam na da post la pu bang ke nali tum la RV site bang ke la post la pu bang ke vacancies la da la pen chini pon po la pen postman along le vacancies do dak 59,999 do la pen mail guard la suppose long le nali tum 1,445 do la pen multi texting mate MTS long le 37,539 an aposto ase kado kaveta chithik maximi la pen long don vegi bang ni lita protect ako nali tumta chi protect la se jogdun igon mate try dun iglang langon long lok ta thegi la pen total ma 98,083 ando 1 lakh le kaila post pangke la se prabjin pen kaching ngali tum ki jogdun ni phanse ready nang po la pen ako dak sithan pon nang dak region west pangke nali tum dak pen thek polang po Indian Post Requirement Vacancy 2022 region west nali tum dak lar dak pen thek polangi lapen lapur bang lang dam nang circle Andhra Pradesh along le nali tum thek polang po post vacancies bang da 2289 do lapen postman vacancy long le lapen mail guard long le dak 108 do lapen MTS vacancy long le dak 1166 an pilo lapen nilitum la along bang ke nalitum postman post long ban 934 do lapen mail guard long le 73 do lapen ala kaprek la text nalitum thek loin la MTS la so vacancy long le nalitum dak thek porong post 747 ando lapen la son thak si Bihar Chhattisgarh Gujarat Haryana Himachal Pradesh Jammu Kashmir Jharkhand Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra North East Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, lapen West Bengal, ya, lah pen pangrom pet pen sidi la ana post mangai kipleng la mate ki thak lo la dak, lapen Assam long ta kavedet dekali penang ando Assam long nali tum dak pen thek poloi, di nam paklang to Assam long ta dak lang ego nali tum 934 do postman long lapen mail guard long 73 do lapen MTS long le 747 ando nasi madu abang kita jogdun ninghang pule jogdun igon alitum labang kenang litum ninghang lo nilita nalitum pane nang force word de lo stame peklang ning pachini nang pasini nilila so video bang salam iglo lapen kai planning process bang kenang litum chini ik potta hai po Indian Post Office Requirement Application fee bang dak 100 rupees nang po lapen all female candidates SC candidates PWD candidates and trans women candidates are accepted for paying application fee dak to lapen nason la application fee pinang po lapen koson se ka applying ma pulote labang ke nilimo nampik lang ikpo frank stami dak tok pon igla nali tu na so link long wang na so website long wang penali tum dak details salam pure iko mate lang ikon lapen nali tum da kacharli yang deng bang lang dam nang education qualification bang ke lapen post mate eligibility credit nang nali tum thek polang po postman along le nali tum kinangi 12 10 kalde 12 pass nang po azad school pen milo lapen mail guard long bang ta nali tum da thek polang po 10 12 kacharli an le unanta choklo lapen MTS ong ta la son lo 10 12 long le unta choklo sistame MTS ong ta sabse computer skill bang donang po mate diploma sabse charli nang po lapen mailguard long ta son thak lo sabso computer skill bang ke dovek nang po lapen postman along bang nang ne la bang ke asimadu abang filening hang postame nalitum apply don si kemeji lapen dak arta bang 18.32 ang bong an bang ke apply don mela lapen dak ing si hini question do dak bang nalitum thek ponong la question bang nili dak nampik lang pon ikelo nang litum la so video description along di la website bang le nalitum dak link people so link long le bang penalitum dak lang pono
lapen la notification mate advertisement nali tum dak thek ponong post screen along Government of India Ministry of Communication Department of Post banali tum dak thek ponong po lapen dak la so publish date banali tum dak thek ponong la date 11 August 2022 lapen subject banali tum dak thek ponong thai po la postman lapen dak la sondo ola nali tum dak pen lang ponigo la sinali tum tala details langi pulte nili phana homri go WhatsApp log nili nali tum phana nang sen equal la salo bangala pen nali tum klar dak lam dak ken ka chini ya phansi chini equal klar dak pen nali tum dak thek ponong po jola hello dak ding o apes bang pen details bang nili dana peklang thai bang thek thedet po naing pulte nali tum na homri go WhatsApp lo jola hello pinya video long wala ansing ton jog jidet po la simo next video long le chitong thunang la pen la so video kilang penali tum subso sta chini ekpo mate thek ekpo pusining thelo la pen la so video nonali tum lang bom pusta me video bang kan ma seron sereng o Karbi long dang ta pache thang nang la pen ing hang hang abang pu abang pitum pujok dunang la hello la si pinya video long mola anchola la si do me thak me ka do ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel kilang ara do an pasta me nilhin pen KARDOM